Bayi kaze muri amakuru arambuye mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo. Reka tuhere kuri ivuga ko Perezida Kagame yakiriye indahiro z'abayobozi baherutse gushyirwa muri guverinoma. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye indahiro z'abayobozi batatu baheruka guhabwa imirimo mishya muri guverinoma y'u Rwanda. Ni igikorwa cyabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 23 z'ukwa 12. Abarahiye ni Neri Mukazayire wagizwe Minisitiri wa Siporo asimbuye Nyirishema Richard wari kuri uwo mwanya kuva mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka. Harimo na Rwego Ngarambe wagizwe umunyamabanga wa leta muri iyo Minisiteri ya Siporo, umwanya ushyizweho bwa mbere kuva iyo Minisiteri yashingwa. Mo Perezida Kagame yakiriye indahiro zabo kandi arimo Godfrey Kabera wagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta asimbuye Richard Tusabe. Ubwo yakiraga indahiro z'aba bayobozi, Perezida Kagame yabwiye aba bayobozi bashya ko kurahira kwabo bitaba imvugo gusa. Mbisubiremo uze kubivuga kenshi, indahiro ntabwo ari umugenzo gusa. Indahiro ifite uburemere bwayo kandi bijyana n'imirimo igiye gukorwa. Ubwo rero iteka iyo muri kuri iyo mirimo birumvikana ko ubwo buremere bw'iyo mirimo buba buri mu bwenge bwanyu no mu mitima yanyu, mubyumva ko mugomba kubyubahiriza. Nubwo atari ku iteka bigenda ku bantu bose, barahira ariko ntibakora ibyo barahiriye. Ibyo ariko ntibibuza uburemere bw'iyo ndahiro kandi bw'iyo mirimo gukomeza kwitabwaho. Hari byinshi kujya muri iyi myanya yo gukorera igihugu. Birumvikana ko mbere na mbere haba hari abanyarwanda benshi bashobora gukora iyo mirimo, rero kugira ngo mube ari mwe mutoranijwe kugira ngo bikwiye kongera uburemere bw'izo nshingano. Kandi iyo bageze ku mirimo ntabwo ari byiza ko abantu batangira gushakisha impamvu yo kutubahiriza iyo mirimo. Mukazayire warahire kuba Minisitiri wa Siporo, yari asanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri iyo Minisiteri. Yakoze mu rwego rw'igihugu rw'iterambere, anayobora ikigo gishinzwe kumenyekanisha ubukerarugendo bushingiye ku nama Rwanda Convention Bureau. Yabaye umujyanama mu biro bya Perezida wa Repubulika, anakora mu biro bya Minisitiri w'Intebe aho yari ashinzwe iby'ubushakashatsi mu bukungu. Rwego Ngarambe warahiriye kuba umunyamabanga wa leta muri iyo Minisiteri ya Siporo, wazobereye mu by'amategeko ya siporo, akaba yari amaze igihe ari umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere rya siporo muri Minisiteri ya Siporo. Rwego yanabaye umuyobozi wungirije w'akanama gashinzwe amategeko mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda kuva mu 2023. Kabera Godfrey we yarasanzwe ari umuyobozi w'ishami rishinzwe igenamigambi n'ubushakashatsi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Naho umuryango w'umunyeshuri uherutse kwitaba Imana wasabye Meya Nyemazi kuvuguruza ibyo yawutangajeho. Umuryango w'umunyeshuri w'imyaka 16 witwa Keza Sonia uherutse kwitaba Imana ari ku ishuri rya Kayonza Modern School wasabye umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco kuvuguruza amagambo yawutangajeho kandi hataratangazwa ibyavuye mu iperereza. Tariki ya 15 z'uku kwezi nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwira amakuru avuga ku rupfu rwa Keza kandi ko mbere yo kwitaba Imana yagize uburwayi, ababyeyi be bakamusaba ikigo ngo bamujyane kumuvuza kikamwimana. Ubuyobozi bw'ishuri bwaje gutangaza ko butamwimanye ahubwo ko yari arwaye bukajya kumuvuza, ndetse nyuma bukaza kwemerera ababyeyi ko bajya kumureba ariko bikarangira batagiyeyo. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza kuri icyo kibazo yavuze ko uwapfuye ashobora kuba yarazize amakimbirane yo mu muryango. Yagize ati kigaragara nuko hari amakimbirane yo mu muryango ashobora kuba yaranabaye inkomoko y'icyo cyemezo umwana yafashe. Ibivugwa yuko ishuri ryamwimye ababyeyi be bamushaka ngo atahe, ibyo binyuranye n'ukuri. Numva byaba byiza muramutse muje mukareba aho ibintu byabereye mukumva amakuru nyayo. Mu muhango wo gushyingura Keza Sonia, umukuru w'umuryango wari ufite ikiniga n'uburakari yagaragaje ko nubwo bivugwa ko uwo mwana yiyahuye mu mazi y'ikiyaga cya Muhazi atari byo, ahubwo ko ashobora kuba yarajugunywemo. Yagize ati baturage bari hano, uriya mwana Sonia ntabwo yigeze yiyahura. Ijambo rya nyuma yavuze, mfite amajwi y'abamubonye bwa nyuma, yaratakambye ahamagara mama
ntabwo rero wajya kwiyahura ngo utakamba uhamagara nyoko kandi umusize ubizi. Uwo mugabo yabanje gufata ibahasha yari yatanzwe n'ikigo cy'ishuri cya Kayonza Modern School uwo mwana yigagaho, ayisubiza uwayizanye, amusaba gusubiza amafaranga yabo mu kigo. Yavuze ko umuyobozi w'ishuri yamubeshye, avuga ko n'amagambo yatangajwe n'umuyobozi w'akarere ka Kayonza yashegeshe imitima y'umuryango wa nyakwigendera. Ati Imana izambabarire, sinzature muri Kayonza cyangwa nzayituremo itakiyoborwa n'umuyobozi yiyobora uyu munsi. Aho umuyobozi w'akarere yihandagaje akavuga ngo uyu mwana yaba yarazize amakimbirane y'umuryango. Muri raporo afite akagari kamuha cyangwa inzego z'ibanze yigeze abona bamuregera ko umupapa n'umwana barwanye. Nagabanya amagambo yo gushinyagura. Mu bihugu nabayemo nk'iby'Iburayi ubundi umuyobozi nk'uriya yakagombye guhita asezera. Ntabwo tuzajya dushinyagurirwa n'abicanyi ngo dushinyagurirwe n'ababayobora. Yemeje ko Keza yageze kuri Jambo Beach nk'uko bivugwa, ariko imyenda basanze umurambo wambaye itandukanye niyo bivugwa ko abamubonye bwa nyuma babonye yari yambaye. Yatumye umuyobozi w'umurenge wa Gahini wari witabiriye umuhango wo gushyingura Keza kugeza kuri meya Nyemaza ubutumwa bw'umuryango bamusaba kuvuguruza ibyo yawutangajeho mbere. Ati genda umbwirire meya avuguruza imvugo yavuze kuri televiziyo kuko siyo. Ategereza iperereza ribanze ritange raporo, ntagasoza ibintu bitaratangwaho raporo y'iperereza. Naho i Muhanga polisi yafunze uwamburaga abacuruza amabuye y'agaciro yiyita komanda. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Muhanga yafashe umugabo witwa Dushimye Umuremyi Fulgence ukekwaho ibyaha by'ubujura bw'amabuye y'agaciro yitwaje umuhoro. Uyu mugabo ukekwaho ibi byaha abamubonaga bamushinjaga ko yitaga komanda wa polisi akambura amabuye y'agaciro abacukuzi. Itabwa muri yombi rya Dushimye Umuremyi Fulgence ryabereye mu mudugudu wa Vugo mu kagari ka Rusovu k'umurenge wa Nyarusange y'akarere ka Muhanga. Bamwe mu baturage bahatuye bavuga ko uyu Dushimye Umuremyi Fulgence alias komanda yari yarabajujubije akabambura amabuye y'agaciro babaga baruhiye. Bavuga ko yabateraga ubwoba akababwira ko ari komanda wa polisi bityo ko bagomba kumuha amabuye atwara. Bavuze ko hari abantu bakomeye bakoranaga n'iri tsinda kuko ku manywa ngo hazaga imodoka mu bwoko bwa V8 igaparikiwe ikajyana ayo mabuye mu mujyi wa Kigali. Ibi bikaba ari byo byabateraga ubwoba kurushaho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarusange Ndayisaba Aimable yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko amakuru y'ifatwa ry'uyu mugabo wari wariyise komanda yitwaza umuhoro ari ukuri. Ati nibyo yaramaze iminsi ajyana ibitero muri kampani Emitra, ariko turashimira polisi yamufashe. Gitifu Ndayisaba avuga ko inzego z'umutekano zirimo gushakisha nabo bandi bakoranaga muri ubwo bugizi bwa nabi. Ubu Dushimye Umuremyi Fulgence ushinjwe ibi byaha afungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga. I Rubavu abakorera mu isoko rya Cyanzarwe barataka ibihombo. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu bagana n'abakorera mu isoko rya Cyanzarwe barataka ibihombo bikabije baterwa no kuba imvura igwa ikabacikiraho. Bamwe muri bo bagahitamo kujya gukorera mu nkengero zaryo aho abarisigayemo bavuga ko hatemewe. Ni isoko ryubatse mu murenge wa Cyanzarwe mu kagari ka Ryabizigeho mu mudugudu wa Musene. Dukuze Jean Pierre umucuruzi wo muri iri soko yagize ati dukeneye ko iri soko ryatekerezwaho rikavugururwa kandi rigakorerwa inyigo yo kuriteza imbere ku buryo ribasha kwinjiriza igihugu kuko barikoreragamo benshi barivuyemo bajya kureba utundi dusoko two ku ruhande bikaba biri mu biteza igihombo. Akomeza avuga ko riramutse rivuguruwe rigasakarwa abarivuyemo barigarukamo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Munirwa Prosper avuga ko iki kibazo cy'iri soko n'izindi nyubako za leta muri aka karere zitakijyanye n'igihe bakizi ndetse ko bari gushaka igisubizo. Ati mu bugenzuzi bwakozwe muri rusange ku nyubako za leta harimo n'isoko rya Cyanzarwe hari izo twasanze zikeneye kuvugururwa. Turaza gukomeza gukorana n'abikorera turebe uko twari begurira bakarishoramo kandi bakunguka. Iri soko rya Cyanzarwe abaturage basaba ko ryasanwa kuko ngo ribafitiye runini kuko ari ryo ribafasha guhahirana n'abaturanyi. Umurenge wa Cyanzarwe niwo murenge w'icyaro mu mirenge yose igize akarere ka Rubavu udafite ibikorwa remezo bihagije nk'imihanda, amazi n'amashanyarazi mu gihe ufite abaturage barenga 27,000. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda tuyahera i Bujumbura aho Tshisekedi na Ndayishimiye baganiriye ku bufatanye n'umutekano. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarayahuye na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ruzinduko rw'ubucuti yagiriye i Bujumbura. Ibiro bya Perezida Tshisekedi byatangaje ku rubuga nkoranyambaga X ko abakuru b'ibihugu byombi baganiriye mu gihe cy'amasaha agera kuri 2 ku ngingo zirimo ubufatanye hagati y'ibihugu byombi n'umutekano. Uburundi busanzwe bwarohereje ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bw'amasezerano hagati y'ibihugu byombi zirwana ku ruhande rw'ingabo za leta y'icyo gihugu FARDC mu ntambara bahanganye mu n'umutwe wa M23. Aho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo z'u Burundi zinaharwanira n'umutwe w'inyeshyamba hakorera wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega mu gihe cyashize wagabye ibitero mu Burundi byiciwemo abantu. Uburundi bushinja u Rwanda gufasha Red Tabara, ikirego u Rwanda na Red Tabara bahakana. Ibiro bya Perezida Ndayishimiye byatangaje ku rubuga X ku ruzinduko rwa Tshisekedi rubaye ikibatsi gishya cy'ubufatanye bwo mu nzego nyinshi hagati y'ibihugu byombi no ku rwego rw'akarere. Uretse kuba impande zombi zivuga ko urwo ruzinduko ruri muri gahunda yo gushimangira amahoro n'umutekano n'iterambere mu mibereho no mu bukungu, nta ngingo zirambuye zatangajwe z'ibyo ba Perezida bombi baganiriyeho. Ndayishimiye na Tshisekedi baherukaga guhurira i Beijing mu Bushinwa ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka iruhande rw'inama ku bufatanye hagati y'Ubushinwa na Afurika. Tshisekedi yerekeje
yerekeje i Bujumbura nyuma y'umunsi umwe avuye i Brazzaville muri Kongo guhura na Denis Sassou Nguesso, perezida w'icyo gihugu, bakaganira ku ngingo zirimo n'ubukungu n'uko ibintu bimeze mu karere by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Izi nama n'aba bategetsi bo mu karere zinabaye hashize iminsi mike Tshisekedi akoze impinduka zikomeye mu buyobozi bukuru bwa gisirikare bitewe no kuba ngo ari ngombwa kandi byihutirwa. Tukiri ku makuru arebana na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko nubwo M23 yafata Kongo yose ikagera no ku muryango w'ahatuye atazashyikirana nayo. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahize ko atazigera na rimwe ajya mu mishyikirano na M23 kabone n'iyo uyu mutwe wafata Kongo yose ukagera no ku muryango w'urugo rwe. Yabitangaje ubwo yaganiraga n'abagize ihuriro Union Sacrée de la Nation akomokamo. Ni Tshisekedi ku cyumweru gishize wakabaye yarahuye na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bakaganira ku makimbirane ibihugu bayoboye bifitanye. Gusa inama yagombaga kubahuriza i Rwanda yasubitswe ku munota wa nyuma bitewe n'uko Kongo n'u Rwanda byananiwe guhuza ku ngingo yo kujya mu mishyikirano na M23. Kinshasa ikomeje gutsimbarara ku cyemezo cyo kwitazigera na rimwe ijya mu mishyikirano n'uyu mutwe kuko ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Ubwo yari mu nama y'abaminisitiri yo kuwa gatanu, Tshisekedi yavuze ko yanze yivuye inyuma imishyikirano iyo ari yose na M23 ubwo yaganiraga n'abadepite n'abasenateri n'abandi banyapolitike bo mu ihuriro Union Sacrée de la Nation. Yashimangiye ko uyu mutwe niyo wagera ku muryango w'urugo rwe nabwo atazajya mu mishyikirano nawe. Yagize ati, ntabwo nzunamira ubutegetsi bw'ibiboko butunzwe gusa n'amaraso y'abanyekongo ndetse no gusahura umutungo kamere wacu. Ntiturivuguruza ku cyemezo cyo kutajya mu mishyikirano na M23 itari ikindi kitari u Rwanda rwiyoberanyije. Sinzaganira nabo nubwo bakwigarurira igihugu cyose bakagera ku muryango waho ntuye. Kinshasa ikomeje kurahira ko itazigera na rimwe ishyikirana na M23 mu gihe mu kwezi gushize leta ya Angola yandikiye u Rwanda rumenyesha ko iki gihugu cyemeye kuganira n'uriya mutwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner aheruka kubwira France 24 ko ibiganiro byose Kinshasa ishobora kugirana na M23 byaba mu rwego rw'ibya Nairobi isanzwe igirana n'indi mitwe yitwaje intwaro. Gusa ubuyobozi bwa M23 nabwo buza kubyamaganira kure, buvuga ko uyu mutwe udashobora kwemera kuvangwa n'indi mitwe y'inyeshyamba cyangwa indi yose igize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Naho muri turi FRDC yarasanye na UPDF. Abasirikare bane bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umwe wo mu za Uganda bakomerekeye mu mirwano yasakiranyije impande zombi. Radio Okapi yatangajwe ko imirwano yabaye by'impanuka ibera muri teritwari ya Itumo mu ntara ya Ituri. Ingabo za Kongo n'iza Uganda zimaze imyaka 3 ziri mu ntara ya Ituri aho zifatanya mu bikorwa bya gisirikare byiswe Operation Shuja byo kurandura umutwe w'iterabwoba wa ADF. Amakuru aturuka mu gice imirwano yabereyemo avuga ko yasakiranyije abasirikare bari mu bikorwa byo guhiga ADF mu gace ka Idohu n'abagenzi babo bari ku irondo ry'ijoro nyuma y'uko bamwe bikanzemo abandi bakabitiranya n'umwanzi. Usibye abo basirikare bakomeretse, amakuru avuga ko hari n'umusivili umwe waguye muri uko kurasana nyuma yo gufatwa n'isasu. Christophe Munyaderu wo mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu ukorera muri Irumu yabwiye Radio Okapi ko nyuma yo kurasana kw'impande zombi kwaciye igikuba mu baturage agahenge kahise kagaruka. Naho Leta z'Ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda na Kongo gusubira ku meza y'ibiganiro. Leta z'Ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusubira ku meza y'ibiganiro mu rwego rwo gushakira umuti amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Washington yatanze ubu busabe biciye mu ntumwa yayo mu muryango w'abibumbye Linda Thomas Greenfield mu ijambo yagejeje ku kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Byari nyuma y'uko aka kanama kari kamaze gutora umwanzuro wongerera igihe cy'umwaka umwe ubutumwa bw'amahoro bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Kongo. Uwo mwanzuro watowe nyuma y'iminsi 4 i Rwanda hasubitswe inama yagombaga guhuriza hamwe ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Kongo nyuma y'uko ibihugu byombi binaniwe kumvikana ku ngingo yo kuba Kinshasa yajya mu mishyikirano na M23. Amerika biciye mu ntumwa yayo muri Loni rero yagaragaje ko yababajwe no kuba Perezida Paul Kagame yaranze kwitabira inama y'inyabutatu ku mahoro ku itariki ya 15 z'uku kwezi. Ibyo Amerika ivuga ko byatumye hatakara amahirwe yo kugera ku mahoro ndetse no gushyira iherezo ku makimbirane amaze igihe. Washington yasabye u Rwanda na Kongo kongera guhurira ku meza y'ibiganiro vuba bishoboka. Iti, turasaba abayobozi ba Kongo n'u Rwanda kongera guterana vuba babifashijwemo na Angola. Turabasaba bose kugaruka ku meza bakemeranya kugira icyo bakora ku ngamba zikwiye mu rwego rwo gukemura aya makimbirane ndetse bakanabiba imbuto y'amahoro arambye. Amerika ivuga ko nubwo hakiri ubwumvikane buke kuva mu kwezi kwa karindwi, hari ibyo Kinshasa na Kigali bari bamaze kugeraho birimo isinywa ry'amasezerano n'agahenge ndetse no gushyiraho itsinda rishinzwe kugenzura ibahizwa ryako. Washington kandi ivuga ko kuri ubu ngo hari gushaka ibisubizo bigamije gusenya FDLR, gutangira gucyura RDF ndetse no gutangira imishyikirano na M23. General Muhoozi Kainerugaba yasabye Sudani kumusaba imbabazi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yasabye ko Sudani yasaba imbabazi ku mugaragaro nyuma y'amagambo yatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga amushinja kuvugira amagambo rutwitsi kuri X yahoze ari Twitter. Sudani ivuga ko Muhoozi yavuze ko azafata Khartoum Perezida wa Amerika watowe Donald Trump natangira imirimo, ikavuga ko aya magambo ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga kandi ko bibangamiye amahoro mu karere.
Mu itangazo ryo ku itariki ya 18 z'uku kwezi Sudani yavuze ko amagambo ya Muhoozi ari ubuhubutsi kandi ari ukutamenya inshingano, imushinja guhungabanya imyitwarire y'imibanire y'ibihugu n'ubusugire bw'ibihugu. Iri tangazo ryasabye leta ya Uganda gusaba imbabazi ku mugaragaro, kandi Sudani isaba umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango mpuzamahanga kwamagana ibyo yavuze. Itangazo rigenewe abanyamakuru rya Sudani ryasomwe igice rigira riti: gukangisha intambara, kuvogera ubusugire bw'igihugu cyangwa kutubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye ndetse n'amategeko mpuzamahanga birakomeye cyane ku buryo bidashobora gupfobya cyangwa gukoreshwa nk'uburyo bwo gushaka kwigaragaza cyangwa kumva icyo bagutekerezaho. Mu gusubiza, Muhoozi yateye utwatsi ibyaregwa maze asaba Sudani kumusaba imbabazi. Yanditse kuri X ati: niba iyi baruwa ari impamo kandi atari impimbano, ndashaka ibaruwa isaba imbabazi kuri nge, UPDF na Repubulika ya Uganda kubw'ibi. Niba batabikora, mu gihe amagambo ye akunze kutavugwaho rumwe, Chimp Reports ivuga ko ibikorwa bya Muhoozi byagaragaje ko yiyemeje guharanira amahoro n'umutekano mu karere, harimo n'umuhate wo kunga impande zihanganye mu turere dukunze kwibasirwa n'amakimbirane no guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu by'ibituranyi. Umuvugizi wa guverinoma ya Uganda we yagaragaje impungenge ku mvugo za General Muhoozi. Ibitekerezo by'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba cyane ibyo atanganyije ku mbuga nkoranyambaga nka X byagaragajwe nk'ibiteye inkeke kuri guverinoma ya Uganda. Umuvugizi wa guverinoma ya Uganda Ofono Opondo yagaragaje ko atishimiye na busa bimwe mu byo Muhoozi aherutse gutangaza. Opondo yabigarutseho ubwo ari mu kiganiro cyagarukaga ku ngingo zitandukanye za politike kuri Capital FM yo mu mujyi wa Kampala. Ati: nta hantu na hamwe ku isi nigeze mbona umugaba w'ingabo, umuyobozi wa polisi cyangwa umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutasi akora ibintu nk'ibi. Biteye impungenge. Nizeye ko murumuna wanjye umugaba w'ingabo ari kumva ndetse akabifata nk'ibikomeye, akwiriye kwisubiraho kita ku buryo atangamo amakuru. Ofono Opondo yavuze ko nubwo benshi batazerura ngo bagaragarize General Muhoozi ububi bw'ibyo bitekerezo atanga, ariko nabo bahangayitse, ari nayo mpamvu ubona bagerageza kubirwanya kuko biri kubashyira mu bibazo bikomeye. Mu minsi ishize, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani byagaragaje ko imvugo za General Muhoozi zidakwiriye. Hari yashize iminsi General Muhoozi atanze umuburo kuri X ko mu kwezi kwa mbere k'umwaka utazagaba ibitero ku bacancuro b'abazungu babarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bundi butumwa, General Muhoozi yatangaje ko azakorana n'uwo yise umucwezi mukuru Donald Trump uherutse gutorerwa kuyobora Amerika mu gufata umurwa mukuru wa Sudani, Khartoum. Umuvugizi wa guverinoma ya Uganda yagaragaje ko General Muhoozi ari mu mwanya w'ubuyobozi ukomeye cyane mu gihugu, bityo ko adakwiriye kujya apfa kuvuga ibyo abonye byose. Ati: ntabwo nigeze mbona umwanya wo kuganira nawe, ariko ntekereza ko kuri konti ya X ya General Muhoozi handitse ko ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Rero ntiwavuga ngo tubifate nko gutebya. Niyo mpamvu ntemeranya nabyo. Mu 2022 nabwo abanyakenya bari bamereye nabi General Muhoozi Kainerugaba, aho yari yavuze ko yafata Nairobi mu byumweru bibiri. Dukomereza amakuru kuri Qatar ishobora guhagarika kugurisha gaze mu Burayi. Leta ya Qatar yatangaje ko mu gihe ibihugu byo mu muryango umwe bw'Uburayi byatangira gushyira mu bikorwa ibihano byo kwishyuza 5% y'igicuruzo rusange ku bigo bitubahiriza amabwiriza yo kurengera ibidukikije, bazahitamo kutoherezayo gaze batunganya. Ibi bihugu birimo Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage n'Ubuholandi bikura gaze muri Qatar nyuma yo kwintambara yashyamiranyije Uburusiya na Ukraine yagiye irushaho gukomera. Gusa mu rugamba rwo kugabanya imyuka ihumanya yoherezwa mu kirere ikagezwa kuri 0% mu 2050, umuryango umwe bw'Uburayi wagennye ko ibigo bitubahiriza amabwiriza yo kurengera ibidukikije bizajya bihanishwa gutanga 5% y'igicuruzo rusange. Minisitiri ushinzwe ingufu muri Qatar Al-Kabi yabwiye The Financial Times ko ibyo bihano bizagira ingaruka ku mafaranga yinjizwa n'urwego rw'ingufu muri icyo gihugu, kandi ari yafasha leta mu bikorwa bitandukanye n'abaturage muri rusange. Yahamije ko mu gihe ibyo bihano byaba bitangiye gukurikizwa batazica amasezerano n'igihe kirekire bafitanye n'ibihugu by'Uburayi, ariko ko bazashaka ahandi bacuruza gaze. Naho Perezida Putin yahigiye kwihorera ku bitero bya drone za Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko biteguye kwihorera mu buryo bukomeye kubagize uruhare mu gutegura igitero cya drone cyagabwe ku mujyi wa Kazan ku wa gatandatu. Igitero cyagabwe muri Kazan kibasiye inyubako zo guturamo n'uruganda, cyangiza byinshi, ariko ibitangazamakuru byanditse ko nta muntu wakomeretse. Putin yabwiye umuyobozi wa leta ya Tatarstan, imwe mu zigize Uburusiya, ko umuntu wese ugira ibyo asenya mu Burusiya azabona ibirenze ibyo yakoze. Russia Television yanditse ko Putin yizeye ko abayobozi bo mu gace kagabweho ibitero bazasana ibikorwa byose byangijwe n'umwanzi. Dukomereje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Elon Musk yasabye ko abayobozi ba Amerika bajya bakorerwa isuzuma ryo mu mutwe rihoraho. Umunyemari Elon Musk akaba n'umuyobozi w'urwego rushinzwe kugira inama ibiro by'umukuru w'igihugu ku ngingo zimwe na zimwe, yatangaje ko abayobozi mu nzego za leta, abashoramari n'abandi bakwiye kujya bakorerwa isuzuma rigaragaza imbaraga n'ubushobozi bafite ku byerekeye imitekerereze no gufata imyanzuro. Yabitangaje nyuma y'uko Depite Kay Granger w'imyaka 81 wari umaze imyaka irenga 30 mu nteko ishinga amategeko ya Amerika amaze amezi arenga 6 atagera ku kazi. Bakurikiranye baza gusanga ari mu kigo cyita ku bantu barwaye indwara yo mu mutwe imubuza kwibuka, gutekereza neza no gukurikirana ibikorwa bya buri munsi. Kay Granger yari yatangaje ko atazongera guhatanira kwiyamamariza umwanya w'ubudepite mu gihe manda y'izaba irangiye mu 2025 mu kwezi kwa mbere. Elon Musk abinyujije kuri konti ya X yagize ati: "Hajya habanza gukorwa isuzuma ry'ibanze ku bushobozi bwo gutekereza no gufata ibyemezo ku bayobozi batowe.
Ibi birakabije. Musk kandi aherutse kuvuga ko akwiriye gushyirwaho imyaka ntarengwa yo kuba umuyobozi kuko kuba abantu badahinduka bituma hatinjira ibitekerezo bishya. Ingingo yo gupima ubushobozi bwo mu mutwe ku bayobozi muri Amerika yagarutsweho cyane mu bihe byo kwiyamamaza mu matora yabaye mu kwezi kwa 11, ndetse Joe Biden wari uhanganiye kongera kuyobora Amerika akuramo kandidatire ye nyuma y'uko mu kiganiro mpaka na Trump byagaragaye ko ubwonko bwe bugenda busubira inyuma mu mikorere. Aya makuru tuyasoreze kuri ivuga ko TikTok igiye guhagarikwa muri Albania. Minisitiri w'Intebe wa Albania Edi Rama yatangaje ko igihugu cye kigiye gufunga TikTok ibyibuze umwaka bijyanye n'uko uru rubuga rukomeje kwangiza urubyiruko. Ni icyemezo cyaturutse ku mwana w'imyaka 14 watewe ibyuma kugeza apfuye mu kwezi gushize bikozwe na mugenzi we biganaga. Amakimbirane yabo akaba yarakomotse ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo yaganiraga n'abarimu, ababyeyi n'abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe mu murwa mukuru, Minisitiri Rama yagize ati: tugiye kuba duhagaritse uru rubuga rukomeje guteza ibibazo abacu, byibuze umwaka umwe turaba turufunze. Yavuze ko guverinoma igiye gutangiza gahunda z'amasomo atandukanye agamije kwigisha abanyeshuri no gufasha ababyeyi gukurikirana abana babo bakamenya ibyo bahugiyemo. Ni mu gihe Minisitiri Rama avuga ko bigoranye kumva uburyo mu Bushinwa hakorewe TikTok, urwo rubuga rufasha abana kwiga uburyo bwo kubungabunga ibidukikije n'ibindi byiza, ariko bikaba bihabanye n'uko ikoreshwa hanze y'Ubushinwa. Ibihugu byinshi biri gushaka uburyo byashyiraho ingamba zikarishye zikumira TikTok mu kugabanya ibyago iteza abayikoresha cyane cyane abakiri bato. Ibyo ni nka Kosovo, Macedonia ya ruguru, Serbia n'ibindi bigaragaza ko abana bakomeje kugirwaho ingaruka n'uru rubuga rukoreshwa n'abarenga miliyari 1 na miliyoni 580. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho TikTok ishinjwa gukoreshwa mu gutata icyo gihugu, mu gihe umuryango umwe w'Uburayi uri kuyikoraho iperereza ku bijyanye no kwivanga mu matora muri Romania.